Thlik Thok clear to te chibai ule tun tuma chuan politics inbeihnaah tawngkam mawilo tam tak chief minister in ngaimawh te clear ho na kan nei dawn ani chief minister laldu oman politics a inbeihnaah tawngkam mawilo tam tak ngaimawh thu sirchhip MJA silver jubilee lomna a soin politics lama kan inbeihnaah tawngkam le comment tam tak te phei chu chiar hriom khapa mawilo atam sawt hle ati Nimin Khan Sirchhip District MJA te chuan an Paul din cham kumsom hni pangana silver jubilee an loma pulal do oma an bial to MLA chief minister ni lai chu khwalian ania puke sabdanga home minister chu khwalza ani bok Sirchhip District MJA silver jubilee lomna hun hi konpui vichi hola buat sai ania Sarkar thuchwain atarlam danin he in khoma hian Chief Minister chuan India Ramdan pui fundamental rights a chuan right to freedom of speech and expression te a chuang kalmaya Supreme Court chuan hei hian right to freedom of press a huamani te in a shilfia nge a chanchin bu te chu democracy veng him tu poimo ani awangin the fourth pillar of democracy anti train ati ani Chief Minister chuan chanchin bu chu sarkarin amalak na te mipui ta hena shiat na manrua a amang ang mokin mimal pole kaushan te political party te po in an thu le hla pon chhuanan an man thu asoya mipui o ani rwalin mipui beng le amit ani ngan ati mi zong in kan mangtang kai vek mai ani chutiang taka ram in rail ball na a manro poimo ani thinawang chuan journalist an khotlanga din hun sang tak an lo a sarkar po in ada san thin thu soin an ma ni enkol tu department dinin antana ham thatna thei chi te asiama accreditation ape a advertisement rate asiam saka press tour te abot sei saka thina anto in ralna thatok tak ape a tun hnaya pension scheme asiam sak ta zel ni in asoi ani hemi chungchanga hian thu warsha ta oma sarkar department pakhat information and public relations tun hnaya aming ti seitak do hian journalist te aboy puin atuam hlom nge ya ma se he department hi chief minister soi anga journalist te boy puile tuam hlom tura din nilovin an malak na nena in kung kai awanga hetiang na thok mai zoki anne accredited journalist hi chu dot le thubel chian do lo thedar tura kan ngai lo chewa in soi hi chu kan ring mai thin tuna phei chuan social media achakin arang si a mitinin a thedar na manrua kan hum fur maya thule hla adar chuma thudik le diklo shiachan a har chin hle ti in chief minister chuan mi te ngai tuana shwai swal thei thu thedar po atam tiala politics lama kan inbeihnaah tawngkam le comment tam tak te phei chu chiar hriom khopa mawilo atam sawt hle atia heti lai hian social media chuan ama chief minister te minister dang le midang tam tak abik takin politician te hi thudik lo le belchian dol lo soya u annina sa a politics a inham hnoi ho phei chuan an lam tang lo thusoi apiang adik emo diklo emo thudiklava an pu thin ni hialin alang hetianga social media lama thubel chian dol vaklo thedar ching te tawngkam bolhlo tak manga midang zui ching te hi miron tlak le chinchang hria an wang viau ome ti in chief minister hian asoi boka tam tak phei chu mani hming dik le mail takpo lantir ngam lo kan chechunga midang be ching midoi zep anni ati hiala hei hi thil ngaimawh tak ani renga hemi ti top tur hian sarkarin policy emo malak na zenei anei mi alo hi enchian le siam that ngai tak ani chief minister hian social media lama chutiang chu atama wanga mipuiten thudik hril tu le kai hruai tu tha an mamo thu le MJA member le accredited journalist hi chutianga thudik puang dar tu mipui ta na rin taka rongbol tu ni tura ngai an ni thu asoya
chuti lain MJMM bar le accredited journalist chen khat thu ziak le thu soi po tun lai khovela hian kan ring zo to lo ni in alanga chan lak atul tak meu ani MJA member te hi new media man ruwa te chu lo mang thiam havel zel se tha ati thu le ni ten chan chin bu te ne na in rem taka kalpui the athat thu chief minister hian asoya ramle khotlang ta na rong an lo bol to na a lom thu shilin an kalzel na tura du sakna a hlan ani chief minister thosoi sarkar thosu a lang ho hi a thathlom hle ani he huna hian khwal zaom puket sabdanga home minister chuan silver jubilee souvenir atlang zarba ka thu asoya journalism thale zwal kalpui tura journalisten ma anlak apoimo thu soin kan hma a golden jubilee lo la thleng tur clear pha ka kan hma a golden jubilee lo la thleng tur clear pha ka ke campaign atul ani te in ser chief MJMM bar te afoi ani mumal taka kal ser chief pachanchin buma saber chu len kol ni in kumsang khat zakwa somriat pakhat khat purem moya kol ni in adina kumsang khat zakwa somkwa pathuma ramlai RC alo chuak vele a kumsang ni chawa an lo pungta a Sir Chief District Journalist Association andina kumsang ni paruka Mizoram pung huapa MJA an lawin chun fin khan anni po anin chung luta ani ahon na in khom hi an vice president puka pliana pachwawin akai shuaya president silal minghluwale MJA General Headquarters ayo te point thu ansoya an member boral to te sunna an mangbok tuna hian Sir Chief District MJA member hi sompali anni khati zongkha tuntu mathler hauna karon nei the chu ani e